na yetwaso. First one na me pese me ka ho asem ansana wi me de asempa akoso wo asantememu ha Bro. First one, NPP for Mona. Me pese me tumu fo kakra bi. Yewia wo choice se bia befa memfo so bia se onti. Nemom yede yimpa yese ebesimu yie. Ade bi ekoso wo NPP fomu, especially between one of who support Dr. Baumia and one of who support Ken Ohene Japan. Na ma monitor space na kamya say as say no NPP panyin ni NPP mu. And as say NPP na yet say enkwadan ketewa bi a omudi agro bi a omundi agro wieye enti omoye di omope na between Ken Ohene Japan me supporters any Dr. Baumia supporters the akwakoye ne say we di we atem na we di we atem. Ken Ohene Japan supporters obehuna ensema ni kwanse omo ka mintimi repeat na omo ka say empo a ebika ka say sabi Dr. Baumia ne ho kani ema ne koye te say sabi oba warefo no oye nyoma basa eno mintimi nka ho asem because na no be during the campaign no Ken Ohene Japan make a comment bi sa comment no na e kire se sabre na nyoma ye heated 2024 no na won se obie na no a efa Dr. Baumia yere ho a wanhwe a aware ni begu sabre ni mu no o kansa no eda ho nti samre ya Ken Ohene Japan enso nkofo susu se ono na ne time adru no montumma Dr. Baumia wa NPP mu no the supporters ni bi ahyase eusu against Samira Baumia and na about Dr. Baumia nso tin ni mu nso a omo nso keka bi ekire Ken Ohene Japan and nsema ewo abonten kire se oyobi a nakoma tutrasem okasa basa onye onipa ewo se odi anim e se odi NPP fo nanim efutu amede be ma NPP fo nie mo party no enyanye akono ena mo lusu ye no nso no mo nhyeda ensettle papa inti asembia free menumu eba nyina no enhyeda nye de ema party no enkabom eba me de afutu na me de bema mo party sese no enya akono mo party no samre pa ye ka NPP a enya akono party na ba beye enkwadasem dodo party no abegina nkwadasem so dodo empanyifo anomuma NPP ya akono no sesei ase omunyina na ehwe nyoma ena aba begina enkwada
as omu de party no di agro into be ko social media na saa enkwada asem no ken Japan nkrofo di deep Dr. Bawumia nkrofo atem na Dr. Bawumia nso nkrofo di ken ohine Japan nkrofo atem yenya panyi bia se obeka se munyai na ye party baako inti dakru bi se mutuma ken ohine Japan na se omeye flag bearer asema mo ka kire no ye be use against him o yemfa nchemo eti se de ken ohine Japan no nkrofo nso ekasatia Dr. Bawumia no se ekofa na Dr. Bawumia no be wini a monhwe yo efri se ye be use against because mo amon sema mo kan ye 2024 and a Ghana for use ye against mo ye ya ma fe de NDC for nya more against Dr. Bawumia because of nensema mo ankasa mo kan ye keno hine Japan sem ni bi wo ho a wo kan ya eno nso bie kwan ema NDC for nya more machines against Dr. Bawumia me de afutupa na me de bema mo pa mo mfa NPP party no enkwada asema bamu dodo minia miracle aboaje ene kwasi kwati okasama keno hine Japan enkwada asem no doso dodo ewo mu mienu ntem kwasi kwati you are a lawyer behave like a lawyer kwasi kwati okasama keno hine Japan behave like a lawyer Miracle Abuati, you are very experienced in communication. Behave as such. If it's a more my part na yet say as a penny ni NPP mu. Na mudi mu ho atem wie. Kene Japan Crawford di Dr. Bawumia atem. Dr. Bawumia Crawford di keno ebeko so saa obi amia na no obi ankasa. Na ban mutu wie a eye Ghana fo ena mode beba be kire yen na mode di mu ho atemu wie a na afi mu wie a maba be kase we de na ye competition yemfa ne saa ade bia mo be ka bia ye record samunim de etimi ye dada ye hia ase se ye bobo nyoma bi during 2024 anamunim sa agro ne edi no Ghana 40 ase se si a mimiti hei mama me hu se Dr. Bawumia nye obi a oye credible according to NPP 4 Muama me hu se Dr. Bawumia anya credible o enti wontimi ndi wanim Dr. Bawumia nkrofo nso mama hu se Kene Japan nya obi a oye matured sebi onya obi a owa akoma oye obi a ugya na oye sisufo okasa bahat odidi matem saa na mama hu o enti se mu wie na mo kototo na afi ye bo voice ne de kai mo se mo ana mo ka se Kene ohine Japan onye papa ana Dr. Bawumia nye papa mo bia me complaini me pa obi a chewo enti munyai na yenyai me se ka biem enti munyai na yenyai efri se ye ka na musimu ntie na muguso na mudidim ho atem miracle no atutu bi na Kene ohine Japan crofo akwasimu omunso atutu bi a competition enti munsua NDC 4 na NPP munsua NDC 4 first nanke ye ka tutura sema ye de be share NDC 4 ene hwe the way NDC party no omu chairman na NPP kra omu chairman ye hwan chairman kra say sebi ne hododo nti wape ba bi atena ena ba be gina menia JFK mu so ena wonhu de omu de party no kra nso ye kofo party pa ni NPP ane e kasa akrache fo pa ni NPP ane wutie mu a yese omu de omani abie omako school omuni mamamu pa NPP ni NPP anakodwo mpianim nu ne hakmo wusu agimamu ne alan kodwo kirematin mu NPP ni nie
NPP na kwabena Japan mu ne mpanyimfo bi ewo ma wotu omu din a na wahu se NPP nie ena pa na se NPP no ayete se panyin ni NPP mu ena akwa gina kwasi kwati mu ne miracle aboaji mu ne omu nyina ya menuano. But I am disappointed say empanyimfo ni mienu including Kane Japan ne Dr. Baumian ntimi nka chom say eye ntokwa abusua ntokwa ode yanko yewra adutwum so what is say adutwum adidi obi atem abusua fo mi busamo what is say Dr. Yaw adutwum wakasa kasa bi etia impanyifo no mu ye competition ni pen when ye kan efie nyansa ye wo bukum nyansa ne wo fie nyansa what is say Dr. Yaw adutwum wa bie na no say odidi obi atem what is say Dr. Honorable Yaw Buama Patrick Buama Honorable Patrick Buama okay quiz out what is say we bie na no edidi obi atempen what is say kwabena Japan engineer kwabena Japan we bie na no edidi obi atempen NPP mu competition what is say Dr. Brian Champon we bie na no edidi obi atem Champanyifo mi bo mu din yo Dr. Yawadutwum engineer kwabena Japan Dr. Brian Champon Honorable Patrick Buama share. Look at the way they are doing their campaign. I am a fekeke decent. Can you bet me aye? Dr. Yawadutwum nya say way na meti me aye. Patrick Buama kasa decent. Dr. Brian Champon or kasa decent. Engineer kwabena Japan there was also decent. E back in Japan kwa ne Dr. Baumian Crawford mu di mu ho atem. Abatu no baako ebe wini o ba mu wini a mo de ne ba bekere ye enti na no 2024 me to NPP for first pa no me kan say Dr. Baumia be wini inside but e ba bontena Alan Kojo Trematin sa bre no na ye popular but o man fi e no obai ye ono so campaign ya emre bi yeti ne huhu se mu yi napo me betra ha tu mo fo se munya ye o na napo obema ma hwe mo amfi me mo se me kasa dodo ene de yesi ye me betra ha ka chem se de na akufo ado ye obegu party na mamo na obia obeteki over from na akufo ado no obebre me kasa asem no obia amfi me MPP for di matem ye nyina nim de asi me de menya na MPP is strong ewo position ebo ase de be a John Mahama enye ahanta na ne timu nya ne de nemo de we masi ahyase mamu didi mo ho atam nye yam ho wie na afi mu yi mu ho pie wie a na maba be ka kire ye nye se we de na ye enianom unity. You cannot preach unity when Kane Japan Crawford didi Dr. Baumian Crawford atem na Dr. Baumian Crawford so didi Kane Ohine Japan atem ade panyin ni MPP ni mu anase mu de mu hia ye flag bearer enye te se mu pese mu wi ni abato obi a wo Ghana ha enye sei ne ma kofo MPP ni ye kofo ma MPP ye akono no enye sei na na etie munyai na me de makan eda ho dachi bi no mo besa ba be kai se na Jantuah wo kan. Oh yeah! Come on! Nhyira 104.5 FM. The second one